Hatun may kushikuy punllapi kanajupanchik ñukanchik kikin simikuta shinchiachishpa rimashpa katina pacha kapashkamanta. Tukuylla kuyashka masiyukuna ima shinallata kanajupankichik tukuykunallata aliguman kashpaka ali pachami kapankichik. Runa llaktakunapa kawsaymanta kay rikucha antawashapi pi rimak Rafael Pérez Anrango kapani. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Rafael Pérez Anrango, Runa Llaktakunapa Kausay, la vida de las comunidades. Fisi hatun tandanajuy wasipi kanajupanchik kayka Otavalo kitipi Saquiripán Imbabura markapi mama llakta Ecuadorpi tukuy kay allpapachapi kawsamasiyukunaman. Nos encontramos en la casa de la Federación Chijalta Fisi, aquí en la ciudad de Otavalo, de la provincia de Imbabura, del Ecuador, para el mundo. Ari ñukanchik shimikuta shinchiachina pacha kapashkamanta hatun mama kunawan rimari kunami paktariripan. Esperamos que nos acompañe en este conversatorio de los mayores. Palabras de bienvenida o Ayeshamushkenishkamanta, Yukanchimashi, vicepresidenta de la organización FISI, César Potagachi. Tukikunata arishamuskekapay chilipanchik kay ñukanchipak punlla, ñukanchipak kichwa shiminita rimana punllapi ashtawankari ñukanchik wawakunata, ñukanchik nietuskunata, ñukanchik llaktakunapi shinchiachishpa katipashunchik. Shinapash maypi kashpapash kunanka tiempo de revitalización nipanchik, chaytapash ashtawa shinchiachishpa katichina kapanchik. Shinakashkamanta alligushamuskekapaychik tapuchikipani ñuka shutimi kapan Olga Romanche, ñukami kani compañía llaktamanta kapaninachu y shinallata yachaku kapani kay hatun wasi Universidad Amauntay wasi manda kapani llata tapuchikamunapani ima shutita kapanki mama ñukami kapani Rosa Carlosama ali punllakuta charipashun ali punllakuta kay tantanakuy shamushkamanta ali punllakuta charipashun ali golpe ali tantanakushka kaymantaka mundo entero ali katinkapa mundo entero ali rinkapa ama llakikunata charinkapa kay mundo entero ali katipashun na yachapanichu kastillata nishu rimayta rimanataka ñuka solo inquichuatallami rimapani na yachapanichu nishu rimaytaka kunanka kay tiempokunamanta ña mishu rimayta kunanka ashtawan valorachin kunan kay mishu rimayllata ashtawan mishukunaka valorachin ñukanchik inquichua rimaytaka unkachin chinkachin kunanmanta wichayka kashan tantanakushpaka inquichuwan ashtawan valorana kan inquichuwan ashtawan ali kan imapapash inquichuata ashtawan yachachishpa kunamanta kay wichaykuna wiñay wawakunaka na yachankachu nima inquichuata nima kunanka kay inquichua cuando hasta ñuka wawakunami na yacharka inquichuata kay inquichuami primero shutichimushka kan pero tal vez chaykunata rimaynipika nishami kay inquichua palabrami llukshimushka kan nipan pero chayka na ñuka mandallaka ñuka taytapa tiempomanta ñuka taytami shinata parlashka kapan kay inquichua mashtimashka kan inca tiempomanta chaymi inquichuaka chaypi llukshimushka kan inquichua parlando inca tiempomanta chay inca tiempomi inquichuata rimashka kana kashkana chaymantami golpe ñuka taytakunaka kinray kutin ñukaman shina parlana así parlana inquichuaka chay inca tiempomi inquichuataka parlashpa karka kunanka kutin ña mishu shimipilla rimashpaka ñukaka na yachanichu ni escuelaman rishka nimata kay ñuka nasishka taytamantaka ña inquichuapimi rimashpa ña nasirishkamanta kay inquichuapi rimashkani chay kan kay kunamanta kay kashan tantanakuy kunapi
kunanga ingichuakuta estaban yachakushpa kunanga mishukunaka paypa mishu rimayun yalin imapipas ima tantanapikunata imapipas runa gentikuta ña washayachin runa gentitaka ñana kazun maypacha mishkunaka paykunapa rimayun yalin paykunapa kastilla rimayun chaymi ñuka chay ingichuakutaka uniku chaykuta yachapani ñuka tayta villashkamanta ñuka tayta nishkamanta. Nos decía nuestra mamita, ¿no? Nuestras sabias mamitas que se encuentran aquí, nos comentaba que ella habla quichua netamente desde niña, que lastimosamente no ha podido ir ni siquiera a unidades educativas, sin embargo, pues sus padres le inculcaron con este idioma. También nos manifestaba que es muy triste ver ahora la realidad con nuestros niños, con nuestros jóvenes, que muchas veces no valoramos el quichua, no estamos poniendo en práctica y que ahora, más que todo, a veces hay situaciones en las que ni los mestizos nos hacen válido, nos comenta, y sin embargo, pues hay que tomar esa valorización para nuestro idioma. Eso es lo que nos comentaba nuestra sabia mamá. Más nawataguta tacharipanki. 98 años. Maygupita kawsapanki. Yo que nacido en San Felipe, pero perteneciente a San Esperanza. Wacharishka llaqta maykumanta kapanki. Mana kilka katita o kilkaytaka mana ushapankichu o ushapankichu. Chayta na waka escuela pe viñashka kanakani. Chay tiempo que hazenda pe viñashka manta na escuela pe ni escribí na nega semana na yachash. Kuna ni wawa kuna escuela marishma waki kastilla buta ashkata. Ishuri maitri yachash. Claro que sí, nos comenta que nos acompaña desde San Clemente, tiene ya sus 93 años y nos está manifestando, ¿no?, que no pudo ir ni siquiera a la escuela, no sabe leer, no sabe escribir, pero bueno, ahí estamos con nuestro idioma y eso valorizarlo también. Quichua shimita rimanpika ima pasllaki chipashkachu o ima rapashkata villaway por Dios mamá. Chay ingichuata rimanpika chay mishukunaka india anakuda nena, indio ponchuda nena, ingichuata rimanpika. Shinallata kunan tapupasha mama, kikinkunapa churiman, ushiguman, o ayllukunamanga quichuata yachachipashkankichu. Como imashna nipanki compa mashiku nipanki como paikuna kenya como brahma ihawa ingichuata kana yachachishpa kangani kanguna kenya chayta kungana mikangicha una laine yukshiku kay castilla rimani mishu rimani yashtawa alenishpa ni kapash. Shinallata kikin mamapa chay wawakuna chay kunan bibiñaykunaka ushapanchu quichua rimanata. Narimanchu kunanga ñuka wawakuna karin peor kunanga solo chay mishu rimaypish. Nachu ushapan kikinpa ushiukunaka. Ñuka ushiuka ñuchu rimata. Ishkay natawka kimsa purakuta charipan. Chaykuna kana intendishpa pues pero narimanchu. Punta kawsaymanta shinallata yachachinamanta quichua shimigupi nachu imaykutapas yachapanki nachu rimashanipanki nishpa tapupani. Ña chay ingichua rimanakumantami kaypi shuk ashakuta tal vez chari demorani no sé ñuka taytikumi 12 años 13 años kashka. 13 años ñuka taytikuka chay babara chakikuynta carro llakumanta chakllawan shamukushka taytaka millay ganakashka. Yanga chakillawan siempre chay tiempo chakillawan nima kashta pantalon anakushkaku ñuka taytaka ña nacerikuyta kapashka. Chaypimi ñuka paypa taytaka kutin millay kaymanta hatun wanku chakllataka apachishka na pudishpa chay ñuka kawsakuni chaypi chaykupimi tiyan
rumiku mulashnalla chay pushtukutami mulanka nishpa shutiku tiyan chay rumi sitikupi ñuka taytaka ña chisqaniku kasha chay wañushpa kidash a las 6 de la mañana. Payante a las 6 de la mañana te cotijara ñajo fuyukapish. Pero chaypi wañuymantami ñuka taytikuka nishka rirkani ni taytay imbaburapa ukumami rirkani ñukaga taytay imbaburawan parlashpami shamurkani. Taytay imbaburaka kunan chay ladon tiyan shu ventanilla nishkawan montiku. Chaykupimi pungukan mayta washukanicha pero chaypi tupashkani shuk nishukuka chashnama karulla tiyakuka chayka rikushpaka shami kaymi ñuka rimayka inguichwa propio shami nishka kash chayka kutiyarishpa chay agringapa kakpika algukuna narkukuna ñana shamapika ñuka historiata apanki ñuka historiataka parlanki chaypi ñuka historiataka volpita apanki historiatami kunakarkani nishpa parlashka chayta parlapanki chay inguichwata paypash inguichwata parlashka chay mishuku imbabura taytikupa uku chayka hacendami urumi tiyan nishpa nini hacendami kashka. Imatata nipanki kunan kay tiempopi kawsanajunchik kaypi tiyanajukunatapash kichwa shimitaka yachachinachu kapan wawakunaman unachapi yachachinakapan pay ukunaman nipay kusha consejo cuentata karaway. Kunan kaypi tiyakukunaman maski kanllapi kakunaman bash chaytami kunan inguichwakutam ashtawan yachakuna tiempokunamanta ñukanchik inguichwawan nacidami kanchik. Kunakuna chashtawan chay castellanokunapish rimashkaka mishukunaka paykunapawan yalinkapamunan inguichwataka na chaskinkapamunan kunanka inguichwakuta tukuy kaymantapi chayka hasta ñuka wawakuna golpe inguichwata yachakushkama maski ña inguichwakuanchik runa gente mirarinkapak runa gente ashtawan kawsarinkapak chayta pensaripani taytiku Diosituta imbabura taytikuta manapani inguichwata ña yachakushpa inguichwawan maypi cada pueblo, cada país inguichwata yachakuchun. Los que estemos aquí, enseñemos quichua a nuestros hijos. Es importante, compañeros que están aquí presentes, ¿qué dicen ustedes? Ari, sí. Y esa es la respuesta de nuestra mamita de Caranqui, ¿no? Nos dice que todos los que estamos aquí, todos los que estamos afuera, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, es importantísimo que enseñemos nuestro idioma materno a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque si empezamos a hablar el español, pues nadie nos va a respetar, dice, ni los mestizos no nos van a respetar. Porque estamos diciendo, por respeto, muchas veces voy a hablar en español, por respeto y así. Y a nosotros, dice, ¿quién nos va a respetar? Hay que empezar a tomar importancia como runas, como indígenas, para fortalecer nuestras raíces. En cada uno de nuestros pueblos, inclusive en cada una de nuestras naciones, de nuestros países. Eso nos comenta la importancia de hablar el quichua. Pita quichua shimitaka wasi ukupika yachachitaka ushapanga yapanki. Wasipi yachachikapaka ñukanchillakami yachachina kanchik. Inguichwata wawakuna ñukaqa ninimi inguichwata rimay. Inguichuymi ashtawan valin, inguichuymi ashtawan rimaykunapaka sirven. Wakin entendillami castellataka entendiri, wakin na entendinchik. Inguichwatami yachakuna ñukanchik tayta mamakuna mashakuta wawakunatapish mishuchinita yachachishkanchik. Ishinachatami kanakapanchik ñukanchikpa rimaykunataka mana tukuchishpa ashtawan karin shinchiyachishpa maymantami kallarina niparkana. Ñukanchik wasi ukumanta niparkanachu tayta mama
paykunami ñukanchikpa shimitaka mamakunamas, porque mamakunami ashtawangarin chaykarinbash ñukanchik wawakunataka rimanchik mas paykunawan nachu punchandi paykunapa tukuypi ladopi kanakunchik, shinaka mamakunami ashtawangarin shinchiyachinakapanchik taytakunapas y tukuy yupay chapani kay gumashamushkamanta ñukanchiktapas kay tiempokuta karashkamanta pashini panaymi nachu.